7 DKBS menang minjem nati mitoha can dibayar karek gedek ngejong geus dicokot deui akhirna aing jadi lieur 7 DKBS menang minjem akhirna aing jadi lieur akhirna aing teu ngejo kusabab beas nage dicokot ku mitoha la 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 aing na oge poho lirikna da laguna oge saeutik ngaco keun bae nu penting hiburan pikiran jadi presa eutik